Dani betibek nangia titi minala la sona dal motibe Afrika dal motile ngosonga na tisiriri ababa mama yaya angambe la sokwa kana dawati singala tana ndembeso ti kutiba ngati ma a kwa singati dal motibe Afrika mi barala mingi simunala ko nzoni gango na cha kutasa ngotiti la kuiso yo tonga sako talta sangutina ke tonga so kanga legi mata na tenetia barrière social que nandu chale so ke kanga legi na wa Afrika titana la tambla yamba na cha kusala tala ndenge na ndenge ko zo biru bya mkunchungulu bya Felix Moluwa le salbi min ko tamang biso abondo a nduko ndenge na ndenge tibatu na siali mititana ya kusala ko maboko ako siali mititana kanga legi fatu mata na teneti a barrière so fadal que manda sangun ko ndali ti gbele bya solo ke battere tia sangana ti andu ko tia sangu Evariste ngamana fadel que manda ne terko na ndoni nga nambage ayeke birisi aza nambata ti kusala akutazo so fade alundu sora la fadeso mitita alundu sora la fadeso so fadela ke duti na ndoti ndo kwasa na chambre de commerce de Fabianiso ela tamla biri na silati benu bia so ke batene ti dengo buze Maxime Balalu fadea wa kusina ti Larissa agundu kwanga na blonde bambek mande na asango ko na ndoni ngara ke bangara ke mafade ande la ta kutasa mutiti la kuiso asango na ndoti tele ti kwa ti kodor so quoi que gona fade que ba ala que bangala que ma asango nduti tambula so binu bia so que batemti kwati kodo binu ya pande so na tertulo fombalo so que batulo teneti se boroli wanganga Arnaud Dubai abazan ala bondo fade si ala sala kusala mingi ndati kwati kodo fada que manda sanko na ndona takuta sangoti so ndati erudis pengoya na Cheryl Malembasa nga sangoti angati nguru fade ala que bangala que ma asango mingi na nduti tambula ti anguluso abondo fade binu bia so que bateneti wati dadangana John Ngutinho so ke mbrembi benubia Edwige Punungiza tulo bondo na wali so ke sakusala ndo kwatulo sasa fa de men tambula ndalti ngiati anguru akutata sangoni ko la fa de so ke gonande cha sangoni ako na ako solo de tena lutia kutalita sangotie avec birisi ko jubiro bya mko nguru bya Felix Moluwa le samen ko tamang biso abondo a kuzo so ke sakusana na tiando kwa ndenge na ndenge tibato ngana si ala limiti tene azako de nandara ko na sese tikanga fa lege mata na a treti a barrière so sa ke kanga lege na awa bya Afrika titere ala tambla yamba asa kusala ti dengo buze wara akusala tala ndende itinga tena ndoni ke zile gina ti tene ala bangala ala matene ni kwer na yanga ti gbele bien solo ke batel ti asango ngana ti ndo ko ti asango Evariste ngamana solo veninga leke legoti ngurubia tongombela ti ngurubia ti be Afrika ngurubia ti be Afrika a iti dabe ti amolinge ti kodro nga na bendo ti gigi ke mbeni temingo tere a tambula biri na ndokwati kozo gbele gbia nguru mokonzi ngurubia na yati temingo tere so ngurubia a iti dabecha molinge ti kodro ndali ti so lo warambage na mbage dematala ndali ti yeso ayira tene barrière illégal ngurubia a tisa a kotazo so kwe nga na ala so abanda ndo ti aturugu na ndo ti gendarmerie na ndo ti la police titene a bulichala si ala zana sese gere chambe na kusala si nambage kozo gbele bia mokonzi ngurubia a unda na molinge ti kodro na ala sukwa ke tamula na ndosi lege na ala sukwa ke penda kutukutu titene maratin shoningo boti kusala tonga so tonga la bani njoda la bi iyo na beti na mecha kota si kodro na lege tin zoro ko ti singame so fade akaza na disposition ta mungi ti kodro kwe nila ngurubia a yeti tene amolingi ti kodro atambula yamba ne mosor ti kodro ti amai me amarti kusala tonga so alingbe ti tene anoko mosor ti kodro ti nga akiri na kodro na peko asala mbe ti so na lango baleo ta tinze so ekeda na ir ti ngurubia ake ministre d'état so ake bandando tene ti sango nga na wayanga ti ngurubia pakara Evariste ngamana imuna la singila
nga nambage ayeke birisi meni mangbadu ti na popo ti akundu so ayeke na ti agbavaka ndenge na ndenge na mbage ti bangi bimbo nga na be kua so ayeke ba tënë na ndö ti mungo maboko na so ti ngangu asi ni ala bondo si asambiri meni mangbi ti ba tongana si alingbi ti tene asara kua fade so maboko na maboko so koti mulege na ala si alingbi tene asara kusara ti anzoni na tere ti awabe afrika so si ai ti ngangu asi ni ala fabian so aini kua atambla biri na sele ti gbenu wia so lo yeke ba tënë ti mungo maboko na azo so ti ngangu asi ni ala Josiane Lina Bemakasui sango na ndöni ndali ti Mati Terence Ngoy. Dati kapati pikango patara susi a bumbi ala koso aike apoi foko susi a kiti batati bongi bibonga na begwanga na ala susi aike sa kusambi kiti ndoko benek biaso a batenti mungombo kona so aike na yeti ngangu aike ti tene ala kir na pekoti fa a kusala susi apoi foko aike sa ngbeni susi aza kundutala na sese na nga kati tene amule gera tera aza final gera ti a kusala susi alingbi ti mungangu ti tene akanga lege na akpali susi angu aike mudati amule ngeti kodro Biti Fangati Betimbi, Teneti Njoni Bongoli Susi, Madame Ministre ti Action Humanitaire à Ganani, Susi le Kena Ngobo Tifa Pikoti Kusala Tilo, na I, et puis là, quand le Irio City Teni Kwenga Igaifa Pikoti Kusala Susi, Lunda Neti Tesara, Tesu de Tenegi, Aki Tene, Titeni Rokoto, Aitanga Ngususi, Asinayata Vakati, na Pikota Kotangu Zapasu Ati, Aiki Nangiana Besi, Ifana. Yati pikango kapaso ateneti ya inondation na kulungoda na yeso si nguza pagarani abuba bavakati titereku agunana tereji ngorubia si alimbi titena bale gitungana ye akimu maboko na pikota zo si yeti ngangwa sinara na pikoti nguza paso apika kwa so amuna yi aikiti tene ikibembendo lako tungana ngwa pika tirokoto ayeso si nguza na pikoti nguza pa agana pali si tokanya ndigiti tena bato nganelasi agotimo maboko nazo na simu ati kapaso point focal ti batati bimbota le kefa akpali sosi ala ekewara na undanga mingi teneti mungo mboko iyo akpali so ekiyane na vacation ilango da akpali ti mbuzapa aéroport ti bongi poko azimile kota du so londo dp na bagiti damala wala begwa a londo ka jusqu'à signe ça c'est à chaque fois ton la mbuzapa pika na bagiti vacation ekilango da lako ke na akpali sosi amila si wake da so ngu nangu datela ke gine ya tingu akingbanga ti akpali sosi e gati buli fadi na mbeli kona ke mungo maboko ti tene ministère ti action humanitaire sosi atisayi agundu fadi na a zuniti ba nyele doit ti sara nyela sa sangu so ke ga donc e gati te buli zamelango persistement nyela en tant que na masikati te matériel et ça c'est kanga lege na akpale so lingi ti ganati bakati wala bakati mbuto ndali ti zoni tamblango ti kusala so ayeke na popo ti ndoko agbenek biaso abaten ti mungombo kona azo so ayeke na ye ti ngangu kana ala so ayeke apoi foko ti ya ti agbata ndende na le ti lando so ala yeke sa kusala da benek biaso abatene ti mungombo kona so ayeke na ye ti ngangu Josaline Bemakasui amu na ala ambini asingame ti tene amungangu na ala na ya ti akusala koso ala yeke sara sangoti kodola kwa tunga tuse fafa na liti akuta sangoti e kenga birisi azana mbata ti kusala wa akuta salo ndu sorala na yatala ngo so on so fadi ala kesa kusala ndati mwangoti akwati dengo buzenga na ti sangoti maboko so dirna tene chambre de commerce de l'industrie et de l'artisanat so durne ereni ayke se sima Fabien Lissoa in kwa tambla biri na seleti beno bia so le bateleti dengo buzena be Afrika Maxime Balalu sangona ndoli ndalta wa gosingati Larissa agundu kwa blonde Bambi. Matanga so a Fabiani kota mene kusala so kundu so azana sese ndali ti lekerengo gereti sorongo afinazo so alubi ti konando mbata ti guli na ti sara kusala mbimbi ndali ti maingo ti ndokwa dengo buze na be Afrika akota zundende so agana iriti bendo ti gigi ngana ambeni dende so agana iriti ando kwa ndende akoka pana ya ti matanga so akeli ngoteni chilo ti Fabien Nizambo na ndombata fini mokonzi ti kundu so beyo so abatene ti dengo buze Maxime Balalu le dabe ti lo na kota tene so biati kodo atene na lege ti ngangu kwe so lekeza ti amaseka na lege ti akusa na ndali ti maingonga na ti konomi ti kodo na lokiri singila mingi na azbubu ndende so eke mu maboko na ngurubwa na lege ti maingo ndali ti lekerango
matanga kongo na ndochi mbata so si lo wa fini mokonzi si kundu so ti sara kwa maboko na maboko na ambeni azo so eke mu maboko ndali ti maingo adu ti fini mokonzi so akona ndo mbata okiri singila mingi na azo kwesa mu maboko na losilo kona ndo mbata so na kusala so lo limu ti sara eke ti giti bembendo kozoni na ndo ti akozo agere ti kusala ni c'est ça là. Avant ça, nous étions à Montréal, à Kéita Généraux. C'est ça d'abord, Kéita Généraux. Après Kéita Généraux aussi, il y a là, à Kenadi, il y a tout là, il y a un peu ça, c'est la première maison, c'est ciment demain, il faut d'abord créer des richesses aujourd'hui. Nous sommes les commerces de la richesse après. Il y a celui qui va aussi dans la loi, on met d'accord, on a dans la il faut également communiquer ça des médias pour que la Kéita a et d'abord la so avec une na lango balusena osoti zeti bila uso on si sorongo aziso abagigi na yati bungu so ekiwara mokonzi tibungwini ako ko mokonzi oku ababata mwinja use ngana ambeni a kundu oku so ekesa kusala na legiti amaka ndende Minisango ti kodo ake ti so eke nga biri si ziango mbatati kusala namba atambula biri na popoti mbele benu biaso ke batene ti batangwa ya mangana ti sinita yama na fini benu biaso alondo ti sorlo na yati alango so sango na ndoni ndalti Afrique amolunga na jamais lakwe kusala so ajini atene passation de service angati kporo na yati batati bongi si amwege na ambeni a ngbene gwene biaso si akesa kusala chala titene ala zalege yamba na afini miso agati mumbata ti kusala marata kusala tonga so amwege na agwene bia titene ala gbuna ngangu kusala chala na ala banga na neneni yeso ala kesara ni ndali ti maingoti awa be Afrika akembeni fini pupu so aga titene amwege na awa kusala so si akesa kusala gungu na ndoko gwene bia so akebate ndoti batango anyama ngana seniti anyama so aikenduru na batati bongi titene ala sa kusala chala mamboko na mamboko timulege na akotazo tikodro ngana awa ba Afrika kwe tiwaranzoni na pokoni jina lege timatanga so simbeni bene gene bia akeza batati lo na fombati lo so agana finini akotazo ti dokwa gene bia so ayamba nangia agereti kusala kwe so si fini gene bia azana sese ndaliti maingo ti poroso ti biati kodro kota wafangombeti Faustin Akonj Twadea. Ici Fadison na sangoti akwati kodo ti fana la so kinga fa de la so si binu bia so ke batene ti zingo ngome na titi azo so na tene nduru irate DDR nga na ti bango pekoti pialo so adir na tene APPRRC nga na ti mango terati pour so atambla na mbaki ti jamina so ke mbumbi bele bia Henri Wanze Lingisara lo nga lo ti fade na ko pepelo go na popoti aitatilo si ala bondo ala zi azinde mingi na ti do kwatala tinga tene ko ndoni ke zile gina ko singa tiso ko fadi kapa na mbagika so ke mbumbi jamais la kwenga na mati Terence Ngoy iso elingi tinga ke givango ndo ti bia ti kodro so i doit buni iteni sar na ko za ko ti kodro so agambe ni activité so akena ndo ti kodro ti be Afrika ko igawe kozo samdini la ikiza ko ti kodro na peko pepe il faut mu ko ti kodro isara na ko akendali dila si laso na ita ti bikwa ti ndo kwa kusara ti DDR Bumi guerre ko titene commencer d'abord na yati babati aga pendre ita permettre sara kwa na yati anjoni condition tongo ndan lay to so pare so yike gwe na ndondende bangati na yanga dati personnel oko parce que gonanga dati virkam isara kawa imwase watilo igonanga dati DG isara kai imwase watilo inspecteur et comme ça il sigue na mutilege si quoi tu kodro a mai tonga na so biati kodro onda parce que biati kodro a tentene mingi andoti transformation donc il a DDR il a été transformé il quoi tonga na so biati kodro onda
sango ti kwa ti kodro la kwe kundiso ke baten ti njoni tamlango ti kwa ti kodro na be Afrika so na lini ke binu bia binu ya pande so na territoire fa de fumba le so ke batu le temti seboroli so ke wanganga Arnaud Dubai abazen ala bondo na so fa de na territoire la kuta so ke sa kusa ndurnala si ala gwe ti bando la ti abaka na vakala go ko na mbage ti garati combattant si na pekoni ala go na mbage ti pete voka na ya ti gba community batati bongi ti batu na si akwa ti kodro akitambla na ya ti avaka so Eridis Kwengo Yanga na Cheryl Malmba sa mufe pekota kota zoso ala kumuna yasa mukuna ndoni. A ONG ngana association ayeke mufade so maboko ngangu mingi na yati ya kusala ti zingwa zende wala kwa ti kodro tapandeni na alaposo oko ayeke warala na yati a gbavaka ndende ti zia zende ti yanga ti ndapele ti laposo so gbeyon gbia mokonzi ti kwa ti kodro na bumbi ti lo atonda ti akusala ti bemengondo na gara ti combattant ti undi na gara ti petevo so akusala ti zingwa zende atambulaka so gbeyon gbia ti fango ngmanga na be Afrika so logana iriti biati kodro Arnaud Dubai abazen adutinga na yati a kusala so na mungo maboko ti abumbi ti TNG nga na RST bwanga mokonzi ti kwa ti kodro afaso ngia sibetu lo mingi tenti a kusala ti kwa ti kodro atambula njoni na mbage ti petevo so beti mi yakanangia te ti kusala so atambula na legeni na mbage ti petevo ge so ina ministre d'État à la justice gage sarkwa na mingi na terti akota association so ke RSC na TNG so ka terti ngana association dende ti 6e arrondissement jeunesse 6e arrondissement na atangatia andoton na combattant qui 25 boira gobongo ngana avenue des martyrs kwa tambula kanga mingi na mbiti gonda Beregbia so akanditia action humanitaire solo na wali asigila so ti commencé déjà ti leke matanga tia wali ti kekereke lala leke na yi sa kwa na terti avenue des martyrs jusqu'à Sukatel igonda la epika sako na litia la ngana la so kwa sara kwa ndene na takita koro mais ti profiter ti boto meti à Centrafricain quoi surtout la so alangona quartier ndende so que na bagi ti 6e arrondissement so que nduru na kotangu ti Bali ti gbeyon bia so abatne ti fango ngbanga na be Afrika so logana iriti bia ti kodro longalo faso akusala ti kwa ti kodro a gwefade so na nduzu mingi na ya ti gbata ti bongi nga na akete kodro a Centrafricain ti bangi na ti aketa kodro ainga tene ikira ngonga use ti tene histoire akusala ti kwa ti kodro ngonga use nganga ti yanveni nganga ti isara kwa bika yuri akate njoni ti seni ti monga use nganga ti twana izia zende na tereti fadi e unjoni popo fadi itumba kikita kobela na tereti a Centrafricain kwe a comprendre ouais na yati bangi to antu so tenege na cha vaka okoko agbeli gba mingi akusala kwa na cha vaka okoko mais là so iga na marché ti petevo so bere bia sa batene ti attention territoire so ki iri ka lo bere bia ti kwa ti kodro lo iri ge si ga isara kusala ti kwa ti kodro na marché petevo aninga tene avaka ke mingi na tereni donc azinde a mingi la mi ga zinde ga wa ti la so ga zi encore zinde ibada amena kita kusala ke da libi tene isara to ana isara ni bi penser ikiti ga gi yu encore pepe sango ti anga ti nguru ti ko na nda ti asango ti la kuiso aketi so gbenu bia so ke batene ti wati dadanga na ti nzonungu ti nyo so ayeke ya pakara edvige pour mingiza lo na awali so ayeke sa kusala na ndukua ti lo ala bonu nga fade si ala sara mbeni tambula so kue ti tambula ti anguru so kue ti tene ala waranga ngu si alimi ti tene sara kua ti kodro na legeni kole meilleur mande kuzunga na prince maliavo ayeke fade na peko ti akota zo so akpongo molongo ni atonda nigi na ndokwa gbenyo bia so ala kisara kusala da na yati bongo ti awangoro awali so akina yati bumbi ti awali so akisara kwa na ndokwa gbenyo bia so abatene ti ngu ti wati dadanga na ngu na gbenyo bia ti ala agoda ti kpo amolongo na yati meni pendrengia bumbi ti ala so agoti sara tambua na yati akota balabala ti gbata ti bongi so azo mingi agondani pongo molongo so agagi ti tene amuseni na lege ti angia ti wangoro nga ti kpengba anzoni mango terrain na popo ti awali so akisara kusala na ndokwa gbenyo bianika ko jonisi ala godati sepela kotalango ti amama ina wali ti afsea ilondo ti tambula ngbaga ti kekereke ake matanga ti amama inga itene na ndo oko so ko ikida iko iki amama na ndo oko so ko ikida iki na amama
donc akena ngia na betonga na moye kena mama tu encore na fini na ngoi so je pensa que yetingia donc ni la yeti fangia ti beti mais ti tene mo sara ngia na teti mama il faut modifier na santé donc dati tambla ti na ndapo so tatene tonga na moye ke tambla la kwa pe aiki so mais tonga na moye ke tambula quand même ake munga nguna moye mi pense bien wango so mi mo fade na waliti afse avant ti teni londo ge mi tene tateni kisaka kwa ti ngoli ikisa kwa na yanga da mais ake njoni de temps en temps ti tene ibata seniti ake ti tene imungo iti de temps en temps tambula na ya ti semaine ako semaine oko itambula legi ako le guse mi pense que nous ça njoni ati santé na pikoti atambura so bumbi tia wali so agodati kondati atambura nigina doti pikango ndembo ti gere so a ereni 20,000 place kotando so akinayati gatati bongi so ala godati sara amenangiata wangoro so a ereni fitness na gbetileti ala so akebando na ndoti ayeti angiata wangoro so a igala coach awali so agoti sara amena gbotongo yata tere asara ngongiata wangoro ngana a exercice ya cardio sport akenganguni même on doit médecin on a mon cause à connaître mon pratiquer sport quand on va ça sport déjà maladie sur na terme à dégager et association si na ministère ti a obtenir ba sport parce que déjà sport a mené ça kazi muna ngangu ti kadizi ko bina na terati ti tene ngangu tene kiri sala encore quoi ti ngangu et puis ngba gap il continue maintenant chaque fin du mois il doit ça bongo molongoni akanga dina yati kutangia so afaso awaliso azana pikotala amena limonso afatene ala ki awaliso ala bumbi ala kingangu na ala kisara kwati tene ala londo na yati ngiangana ngangu so ala kinani titiribira na akpaliso akikanga legi na maingo tikodro sisi be Afrika yana ke girandu tia sango tia nguru tia wali swa kinambage ti ndukwa ti wati dadangana ti njonungu ti ngo sosi akuta sango ti tila kwiso akondani musingila mingi na la swa du tifadesi abanga ma akona kwa sango ni kwa yako ala lundu pepe mangati na tikete tango na ngamiambe tila kwiso fadimi kirindu so tibunda peko tia sango so kwa na ngati munju franzi ala mwanzoni